Ndo likakale metanika vinya wa KUEKEA. Anabola tumandani tena hello. Yes, watindata mwa. Sana. Nyoni tawamesha kaleli. Nya kwani tawakamwa tangiti kuni takuma Mbaitu FM. Wa Aweta wata? Martin. Matthew. Adi umanza bandonga menesa nika natunene na kunondo balawi nibe utilikanga. Ndo monde wa. To KUEKEA. Yupo ziebe kwa taindi Matthew. Doziye mwaka mwadaliwe. Na manona bro kwa. Sembesa wanengete na naselewa kutunga. Na yicho akachaka nuka ni kwa anwa. Ina bro wako. Na tumone mukonyaka za kuigwa na. Tiwana ya mondeze kwa nake. Ombrosu akwe lava. Masako. Okay, na ndia sia muithi wa mabe tukania kindu kingi. No mpese. Na niwe sio mutungi kana bado? Nina sio mutungi ya. Bajele. Okay. Na kwa gitumike windi wethi awe wote muyanie. Ni wekinja ngomo no ene ngwenda kutjana nake. Na simu wa mukoniane tawo block ye. Asa kwinja no bata. Ngiya kwigwa. Bana no na mama lakini na baba. Kongo yaku nitakulenga with yaki ulenga. Ngendo chamo hapa. Okay, watu ya maziro niwe weta wao monde. Matthew mwaka. Wacha kunita kuma kamba weba. Watu olela. Otolela. Sawa. Kwati yaute mande bro wako kana itu mukwati ya. Ne kana inde tunene nake. Ya sawa. Kati sisi tumanza ni tena brother wake ni kana withi nitwa makwatania amwetie uwekeo. Nigana tusonga na mbe saa 10 na mwana atika miungwana na 5. Kedi onagube ungiwa bitukanie. After this important message, urgently update your SIM registration details. Dial 106 hash to self-update or visit an Airtel outlet with your Tunena mwanzana nake. Silaba mitamboni ya Mbaitu FM. Ni alika. Wendi witu ni dhelenesa. Meta ni uwekeo na Hello. Watindata mwa? Kabisa. Na kwa natinda nesa muno. Nita amesha kalili kuma Mbaitu na ni na murembo wita wa masi wa amegwasu. Mazi ni mewa. No mewa. Yiti unena weba mwa? Yui. Pe mwanake wita wa Matthew mwaka no mwezi. Pe mwanake wita wa Matthew mwaka. No mwezi. Ni mwezi. Mwile ni hata. Ni bro. Ni bro wako. Na yu mwaka kana Matthew ndendo nena naku. Nde asia kidogo ni withitwa ikukunia simu gethia ndo ko sana ni withitwa yigwate muyanie. Tukoza kidogo. Numukosanite kidogo mwakosaniye chao. Aye itu weta dhani. Mwiweta. Teo bandu watu elesio banini yulo ambesa wa mukobethetie. Dozi kwa ni message. Okay. Lakini no sawa na utika we anaelezia we mwene anaelezia. Mondo abikaba bandu ningi bakwita weke ondu izikibika wangwa. Aza kitumike la kitumite we atemu yene na mwekala amutone na uko nezi mothi amo yokwatanya nondo akwitha pembeza wa mukobethisia na wetha wani wetha na mathina mautunga. Na niyo aziba bikie bandu yu egwa ngoya keze yithinikana azeta musiani igweta monga niyo bandu bamwe egwa yendo kwita wekyo nika no mweke na mwisongo nambe. Na yui watu ya weta wata mbe Muasia. Na we ready Matthew no kwenda onena naku. Atienda tumukwata niende kana o munene. Andu muke. Hello Matthew. Matthew no munene yu. Bro. India. Hello.
Neza. Neza. Yeye. Yeye aruna ni abaru. So is at least na totonga ngando. Tuga kalondo kala kan. No inda yera na basi. Mwasia tafadhali Mwasia kila chatuma timuthengiani ansetenda munene mwigwane na nundu thakameya wanindi tokoteke wone tha mundu akwikia ta omutabisi obani wa mwekea nondo Ewite manada ndo nondo mwasia no nena ta bro wake niwe mukuka na ni Matthew no muku na you know bro wa mundu niwe ula muku wethe we anene nethe na ano andu matu makwiso kwikwatia ila meothio kundu ila meona ciathita we bro wola muku no neno ndeto mukeigwa na muyitanio wekio na tuigwa moyo tuisonga nzawa na mweke nina ishida huyu anena mwana aku mwasia huyu anena utita tumite ngone mwa mwaze mwa aye ngone ngone mwa ne kabisa ngone nikumende kwatuvie balaba ubini yebyo ani chaweda ndoko za simu yake niweze yumundu akwete neswamona oyesela zwamona na tilazi tsozo antilazi mako na simu yezela na chuma ni chavela walilikana waeswamona bona ngona lego we mume ni wajaribu lakini nayo kwandweka kuwandwekie ngineso tulicha bonika natu mukwata ni nduwa no suno ndu waile kwa mbotunga mubya nundu wawo so bwana Matthew hello we no ndu utabia brother waku itawa no kumya kusio cyane ondu bakala hata nakona amwitia wekeo ndo na amwitia jamu natanda yebe nako siye Matthew ne wako seta ti ethewa ti ethia ni nako seta ne na edikila na ningi jamu cyao aya bana mwasia ne wamwekea nundu ne wetwa wekeo agwa tambro ne wekeo chake na mwekea asante sana ndiaze yu niwe mblokite kabisa ngaiwa ate lakini ndo mblog ningi tu amina nao jumatiwo yinelo umeyona kuna zimenaelewa ni sawa withikisi Mbaitu FM we kabisa nitwatana ndo ndothalika kwa ngoya ku mwakiwe yo kiseo